omethile alikho ibutho neviyweni nginandoni okunye ke sifisa ukuthi sikuphawule yabona nje thina njengomndeni siyafisa ukuthi izikhungo ezithile ezisebenzela umphakathi zisebenza ngendlela engaqhathi abantu isimo sokwakha umqhudelwano ngendlela obonayo ukuthi isinesimo sokuxova siyafisa ukuthi lezi zikhungo zisilekelele kule nto leyo ngoba zidala ukuthi uyabona kwaba khona abantu emphakathini ababili okuthiwa bayabanga kuhlukanisa umphakathi kabili lokho ngoba khona abanye abazokholelwa komunye abanye bekholelwa komunye siyafisa ukuthi naloyo ekhuze lo yasondelene naye lensizwa la ekhaya sesayikhuza thina ukuthi izingaphawuli ngalezi zinto lezi futhi mayike yaphuma yakhuluma reckless thina